bay mihun gabul kura goto misaka istihara namaz koge me nidim kun sofanu fennan mihin hadashe mihin hadashe ekamuk astoga mi sahwa hakenno den mikan sharu kura namade ke gotuga em fardu namaz fiyawa kom sunne derakote kurani koffe mihaku du'a mi kurani den mi du'a kurare bu kurave namaz ke tereges namaz ke fahum den mihun mi astu magadu beenum ke mihun mi boda kanda du kolla fa mihunna mashwara ko mi avassaruwanula ekamuga visnanje mi bara visna mashwara kuranje kamuga dairaga gulun huri mi tajriba huri befulna mashwara koffa goten nimma fa Allah wakil koffa e namadu ko Allah darjati dannawa fa den ekamagen kuriyeddu e astu miga magadu beenumaki den em sadega bay mihun gabul kura goto misaka istihara namaz koge me nidim kun sofanu kun fennan mihin hadashe mihin hadashe ekamuk astoga mi sahwa hakenno egotakanno ebana hama egota bay me kuran istihara namaz kurima den ene hita levene rangaloke den mika me har kuram wi nune mikan nukuram wi avisalega egotakanno engata ena mashwara koffa ena amille hama decision ne nagani ekamuga ena ekamuga miga muhimmu kamaki hawa nafsat tabaweken ena mi har beenum wago hama dulennu kore mashwara kuri migune ami rangalokame nunka misalaka men meka kayanu ko rangale nunka men wefaade midosor fashion rangale nunka migotam mihunga mashwara mi dibene men emme tubaru ko ranuna mi dairage kamuga tajriba hore be mi da rangale nune den efahu gen istikhara ko famsaka nimma be jaawke mi kan rangale nune hem mi kan nukuranu egotas istikhara namad mi kolle bes halege ena beenum wago taka amilla nimma waden istihanadu ko kuriyadda kanno ena mi mas dibe mashwara ga aliga me rangalugo tan nimman baan nimma faden den efoga ilmaren ban kora wara muhimmu kame be istikhara be he gotun ei istikhara nukurana misalaka timanna fardu namaz kuram wi tonun to timanna mi emega macha wajib fe kame kuran nukuran ekamako ekan kurun e wagutoga misalaka hajju miyaharu hajjaddiun timanna ge saka darinta kebetu school ga tibi darinta kebetu demen mena mi haru saka mi stage ga timan hajja gosse rangal kametto nun to e hatu ga masen istikhara mat koreidane e mi haya gule gotun ekan rangal to bel ekam jumla gote ga bonan hama wi me hajja demo ke hama wara muhim kam ekam misaka war koda koda darinta ke dibba dema ferin ekkon hajja dio ekha kan tatta rangal hama istikhara ko mashwara ko mi gotan hedu ekam ko misaka hama hajju kuram vito zakat demito mika ganda to no qur'ane istikhara dinu go hukum safu ko bayan vegen wa hukum edena gat mattaka istikhara no qur'an den islami ummato ga mi gote mashhur ko ngaden hadisa ka abdullah ibn zubair ke faun makkah gunne dos faruga mi makkah bayku den hamala ga iru hajja tan dawa go to hajja den hamala ga kabat laga fulu halako gendan halako gen diama itan alun imarak koram mi jon abdullah ibn zubair hadawa go to riwayat gennani dawla fa timam tiba muteremege halaku kamuga vestimen ala imarak koran hemema mehar mevani mi gefulu halaku fem gefulu alan imarak koran che fem mevani den nabiya sallallahu hadis ke bawe mi ibrahim alayhis salam dos farugo etan hori gota mi timan kale fa ummid kore tan hetu mattaka kamana gawmuga mi hunnaki ei alan islam fa ba kamuga nuwana mege manaki ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ವರ ಬೊಡ ಕೌಬಾ ಮೀಹತೆರಂ ಕrum debe ekefan makka fata korabir mi fenewada gannawi ama korin ekefan dosso suri gotta er hori kada makka ga mushrikun ibrahim faanu ga dosso hori gotta tafatu kon etan hada fahaskun hijr ismail ga sarahad devani emihunna halal fasa nulbege emihun etan golu nuhada dukolla famekane etanuge battama tan kolen hadala femema ekefan ummidu korabbi kawat loge fulo de doru lafa etanuga mihun ekkolo made gana konne kumme gota hendama abdullah zubair mi hadis fane ngi wada ganna ne ke fan ero alum bina korabiru egota ke fan bina korabi de dor kolo da fekkolo mihun wade fane kolo nukume got den ekan korabam wege ke fan wara bodu kame detto ka abdullah log ful hada kol da fetam yaad kolo ke fan tim faharu istikhara namat korabi kama riwayat to gas fane heme ke fan istikhara koraba ertibe be kan mashwara koraba istikhara koraba den kama kuriya wada gannabe emma mi kan kuram mi honen mubah kan tattawga mi wajib kan ta mustahab kan haram kan kama makruh kan kama istikhara no quran names mustahab kan kama taaruz vejjana mi gadim sa qur'an kon kametto ekota mi hodumattaka istikhara korevitan den istikhara qur'an egotaki ei mi ala kamegge nimun nege kan kamuga hemuga dekkom edi derakko sunna namade kormafa waridfa dua qur'an den dua qur'ani salam denuma fahuga egota skore vidan hunni namadu ke terege skore vidan kama bel mer midalwani attahiyata fahu salam denuge kurin
emihako mi waridwegen asfawa dua Quran den sunna namaz kur makruh gadi tawga sabegota kurmen nuwe de miga wane wahaka bayam fartikal den fatiha sura kiyum itun min namaz wake ha surata kiyuma waridwegen asfen nuwe istikhara ge dua begotun asfoni mi dua yaki bekalonna Qur'anu ge surate unganna de wahen kelefan unganna de wa fas ami dua yake hemema mi dua ge lafsu mi kiyuma ki waram muhim kam mi dua ge lafsu daskoggen hidudaskoggen kiyumaki hama waram muhimmu kamen ei mi dua ge miwa ibarat taki mi kelefan mi daskotden wa fa wa hama waram muhimmu ibarat take mi dua ge men اللهم إني أستخيرك بعلمك ورد سامي دواغ مانا واني كيافا قالوا ميدو ميك مانا نوكي عند ميك بعد التنقل ما بخاري كلماته بعد راوي شكوا في التنقل ده ميكما بيغو ابن القيم أي كيف أنا بفتوغا واقفل دكا وافوي قلت مي أن ننت عبارته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري مي سابدته بس عري بهوغا مي واغوتكي مي معاشي كيمسا دنياغا أولي دم يفهمن وعاقبة أمري نيمون ويكتنوتا مي قيامت دو كانت تبوانا قلت كواكمن دم إيغوتن آسا مي باي روايتا وغنانا عاجده وآجده إيغا مرادكي دنياغا بس همي قلت آخرتوغا بس قلت إيغا مي واغوتكي مي دي لفظ بلاروغا باي روايتا أو جهاف أو كمانا كي نواتا إي راوي قلتك مي راوي مي رواية بيان كورا شكوي ميك لفظا ميدو شكوي راوي أمانة تركم هيوي غوتا جامس متنكم سلفسك كيف حديث كره بهم هيوا غوتا كنبي تمي هن رواية تك بلوا فا ابن قيم دالوني ميك مسحكم اسفوني خير دي في ديني ومعاشي وعاقبة امري مي غوتا شيء عاجله او وجله اي مي تكرار كي لفظ بلنا معنى غوتم بدر تكرار كي ابن قيم دالوني تنقل نوكيا مي غوتا شيء كيان اغور مي دواغا مي فا كل ya de kota ki kamugas masaden we kamuko mimnu kota ibn qayyim faha korawa fawati amarugon mitanuga ewahaka mi faha kolli mi fadani wa kana mes matiga dua zikr baran dikro nukuri ei hadis rewa kora rawi shakko fa ibarata ka wate kan gene rewa mi hadis rewa kora shakko siga rewa kora ituru ibn mas'uda abu sa'id mi hadis rewa kora viru mi ibara rewa nukora wati adi mi bara lagan dua kurum maanata kuraro kamuka ibn qayyim wani vidalu efe ehme mami kota mi article ge mi wa gota mi dua das kurima rangal wan inshallah den mi ge ibade ge to mi dua ge terega ibade summa yusamma hajatuhu emiheko min den kuran ulle kamuge nangannashe den arabi lafsu ge ne den emiheko summa yusamma hajatu emiheke beenumwa kame mitanuga kiyafa den kuriyed dashe den arabi bas ingenyama ekota dua kuran mun as mitanu anna hadal amra in kota taala man hadal amra mimeni kama mikama kimi rangalo kama ekkama kiyaho den bonan timannam saka awen kur azwaj saka nune egota beenumwa ech kiyaho den kuriyed dan ekama ko arabi bas negenyama rangalo ha namatuga fahum medua kurikamuga avesama me arabi hon kiyafa den mega hajatan ede tankologa hama divi bon kes rangalowan bas negenyama ade divi bon medua kuris masade nekam kemme rangalo gotaki forem gotaki hama arabi bahum ingenama arabi bahum metuwa kurum me gota kore vidan de namaduga terega kota me kiyana gota negenyamu masa namaduga fahum metuwa kurikamuga aves den Allah taala ge me tanas kodde wane rangalo gota names ei sharutennu me ara ege mane ke mi ha mesa me gota nimma fa mid namadu kurima den baymon hiye fauna kuni sa me buni hen nidima istihara koram me go bay ho fene fennana kam no tanebbe ko deke neena istihara namad nemun ena ge hitan arane rangalu kam mi dekamake sahada dire ko sabitu wa kam nuati fada kam barosa menne istihara namada fahu ilmerinna nuata kamuge mahrna tiba heda mi mashwara koram fa Allah wa kadam mi istihara namado kurinto mashwara kuran mi degotta besse bay ilmeni mi dalo fa fetto ge mi degotta kuris massa denne مشورة كفا وهيكو نمافا استخارة نمط كودن كوريا ديس مسين نوني فرتما مي هما استخارة نمط كون كفا دنگا فا يدمرنا مشورة كفا قوتن نما كوريس مسين كم استخارة نمط بينما كي الله دارتم مي دعاء غزاريان تمن إبا الله دارتم كمان إدمه إبا الله قلتم وانتكم تمن نمكن فسيه كود دفاشه مي قوتا دعاء كورون همی ممساكا دتم مي هم بگم يفارق كورنيا هم كوم مي أكوس
istikhara namaz kuram mer kaanu kuram de demihu mi nuni mi kaanu kodde mi habali veri emme mes kuram bali veri as kuram mi anhi gujjas kuram mi firi hen gujjas kuram emme sam istikhara namaz kuram be ek sabun emi ha wargina faada tebe dem bodukam ka Allah hadur tekama edi denne uma rangalogo mi magu dekkoma kurma ek zaatu ganikka mi alu mi kamaki mi alu kame mi process ki has ama alu kame mi ha mi hun kar mashwara ko den e fo namadu ko dua ko Allah hadur dekama dannawa mi huriha kamaki ek zaatu ekame barakal levvi ekame rangaluwe fasehevegen medur matta ka Allah taala wafa sababe hema warak gene ilmere midalu fave mihako Allah hadartun istikhara ko fe ega manaka Allah hadartun kamaga rangalogo eduma dannaba fena mihako ekamoga abajjarege nudane shahada sa ibn taymiyyah segota vidalu fave ehmema mi Allah hadartun kama dannawa fa mi makhluqunna mashwara kunun fawden kuriya dasha adi mikama begatun gulifa ayate beskenna fa washawiruhum fil amr fa iza azamta fatawakkal Allah kadek fan ebami hunna mashwara kurabbash adi kadek fan kataka nuwennim mafna ta'zum kandaluwa fiyam den kadek fan Allah wakil kurash mi istikhara gulun huri ayate gotuga bayin ilmeri gennawa fawa ayate mire mi hisabu mire mi darus kurkollana